Pozdrav ljudi, prvi video u 2026. godini i evo ga opet Audi, nisam mogao odoliti. Naletio je slučajno na oglasima i nakon što sam čuo sa vlasnikom, počeo sam, pogledao sam auto i uzeo sam ga jer je stvarno unikatan primjerak, a zbog čega pokazat ću vam u sljedećim trenucima. Ali prije toga, hajde malo prođemo oko automobila da vidite o čemu se radi. Dakle, Audi 80, 1991. godište, 1.8 benzin, 66 kW, ali nije karburator, nije ni K glava, nego je monotronik. To je malo zaza, ali o tom potom. Prođemo oko spoljašnjosti automobila. Prvi lak, generalno jako dobro stanje. Ima ovdje, sad ne vidi se, uletio sam u snijeg, ovdje blagi počeci korozije, ali ništa spektakularno. Gume sam dobio nove, kao je Felgen automobil. Ovdje je blatobran, sad ne vidi se toliko na snimku, ovdje je baš loše lakiran, možda čak i lupan, ali generalno auto je bez havarije, osim toga. Ako ignorišemo taj blatobran što je loše lakiran, ali Marija je, pa ja bih rekao, nekih 8,5 od 10. Zašto 8,5? Pa malo zbog tog blatobrana, a malo i sad ne znam koliko se vidi. Ovdje malo, dakle, ovaj dio malo je tu već izgubio lak, zreo za lakiranja, ali bože moj. Hajde malo da prijeđemo na unutrašnjost automobila pa da vam pokažem po čemu je toliko poseban. Fabričko stanje, dakle sicavi su novi, nisu rađeni, auto je bilo preko 20 godina kod jednog vlasnika, dakle sjedišta su fantastična. Ali da krenemo od opreme, dakle elektronski retrovizor i lijevi i desni, sva 4 elektropodizača ispravna, servo naravno kao standard, klima, mislim da je samo treba napuniti, nisam uspio testirati zato što je jako hladno na polju, i elektronski šiber isprava naravno, pogledajte samo ovo. Da napomenem, nebo je rađeno kao što se vidi, ali izuzetno dobro rađeno, dakle crno nebo baš mu stoji, jedno nije mi jasno zašto nisu ovi stubovi odrađeni ovdje. Da uđemo u automobil. Dakle, nije sam jasno zašto i ovo nije presvučeno crno kad se već radilo, ali dobro, mora biti malo posla i za mene, jel? Na satu je trenutno 231.000. Sat je njegov fabrički, s tim da mislim da nije radio jednu godinu, dvije, tako je nešto ovaj prijašnji vlasnik što mi je prodao automobil rekao. Dakle, tako da je prošao negdje, pa možda okvirno 250, 60 do 300.000, ali sve osim toga je fabrika. Ma blago oštećenje volan, dakle skroz blago. Samo da zatvorim, ovdje je baš jako sunce. Ne znam koliko će se biti. Osim toga volan je fabrika, sve je fabrika. Ove ručice su promijenjene, to nije radilo, to je prijašnji vlasnik rekao. Jedino je to znači mijenjano. Koža na volanu, fabričko stanje. Ajde ga malo upalim da čujete kako pali. Da, ono što me zazalo, ako ko zna, inače auto radi kad se ugrije na neki 900 obrtaja, dakle blago je mrvicu ispod 1000, sad je na 1100, ali dobro hladanje. Pa ćemo riješiti ako ko zna koji su neki obrtaje optimalni za automobil, dakle napominjem 1.8 benzin, 66 kW, monotronik ubrizgavanje. Pogledajte i sam unutrašnjost, ja sam znači očaran u unutrašnjosti. Da, evi tapaciru za vratima i to je rađeno, sam da napominjem. Dakle, presvučeno je. Auto ima, sad vam pokažem i to, kad sam već kod toga. Dakle, jedan je ovo ključ za paljenje, ključ za brav, da ima centralnu automatsku vakuumsku, pokazat ću vam i to. Ima ovaj poseban ključ, ovo sam malo googlao, mislim da je ovo, piše na njemu, samo malo da zoomiram. Na njemu piše, sad se ne vidi, teško mi je fokusirati ovo malo, znači piše Audi AN. Sad, koliko sam ja googlao, to je znači za fabrički alarm da se isključi. Vjerojatno auto imala nekad fabrički alarm. A da vam malo snimim pozadi motor, vidite o čem se radi. Da, isto jako zanimljivo, ovdje ima dakle, fabrički ovo tapacirano. Ovo nisam vidio ni na jednom. Dakle, ovo mi već
četvrti Audi 80, nisam vidio na jednom da je ovo tapacirano ovako, dakle, da li je neka dodatna oprema, ne znam stvarno, ali baš mu dobro stoji. Mislim da je tu ova oznaka za taj fabrički alarm, zašto služi ovaj ključić. Testiramo centralno. Obratite dakle pažnju. Zaključavamo automobil, opa, radi. Otvara, također i gepek zaključava. Da kad smo kod gepeka ima mali problem, ako ko zna o čemu se radi, ulazi mi voda u prtljažnik. Dakle, ulazi voda, pretpostavljamo da ulazi preko štopki, ali nisam siguran. Antena je poprilično dobro zaštićena, tako da sumnjam da je preko nje, ali nikad se ne zna. Ako ima koji iskustva pa da kaže, da počnem da tražim. Riješio bi to, pošto planiram. Ja moram ovdje da ubacujem i rezervni točak. Planirao sam baciti možda neku muziku, nešto. Automobil neće u skorije vrijeme na prodaju, da si ima malo pod. Dakle, fabričko stanje. Limarija, stvarno je auto je tip top. Sad ja ne znam, evo neko kaže koliko vrijedi jedan ovakav primjerak. Da ima pozadi zvučnike. Mislim da je ovo isto fabrički, ali nisam siguran, neko kaže. Znači 91. godina, ajde rećemo nekih 260-70 hiljada na sat. Sve je ispravno. Mislim to je opet auto staro 35 godina. Koja je neka realna vrijednost ovog automobila. Dakle, u slučaju prodaje, ako ko zna, auspuh isto također nov. Inače, prijašnji vlasnik ga je sređivao za oldtimer, mislio ga registrovati kao oldtimer. Međutim, odustao zbog nedostatka vremena. Ja ću ga registrovati, ali ne kao oldtimera, nego normalno, dakle. Biće registrovan normalno. Ajde ga upalimo, čujete malo motor pa da vam snijem i to. Paljenje. Ali prije toga ne vidite samo čarolije. Da, sve radi, sve ispravno. Izuzetno rijetko na ovakvim automobilima naći ispravan električni šiber. Generalno naći ispravan šiber na ovakvom automobilu. Ko prati serijal zna da je moj prošli Audi 80 imao manualni šiber. Ja trebao vratiti nebo. Ljudi su tražili prilično puno para to odrade. Mislim puno, ništa nije puno. Ali eto, meni se nije isplatilo. Da malo sad vidite motor. Dakle, jako lijep rad, kultivisan, tih zvuk. Motor je kao pčelica. Sad, s čim imam problem? Osim sa obrtajima, dakle, radi na nekih, kad se ugrije, radi na nekih 900 obrtaja, otprilike tako nešto. I mislim da mu je potrošnja malo veća, sad sumnjamo na možda lambda sondu, ali bilo isto tako bilo dosta ovih kratkih relacija, kren stan i jaki minus, pa nisam imao puno prilike uopšte da pređem, znači prešao sam manje od 100 km, tako da ne mogu nešto reći za potrošnju, ali ide sad za koji dan kod majstora, pa ćemo sve to fino pretresti, sve te senzore ćemo zamijeniti, pa da vidimo na čemu smo šta kako. U najgorem slučaju, opet kažem, to se ne radi nikako, ali opet neka krajnja opcija je da se auto prebaci na karburator. Ali opet kažem, krajnja opcija, ako baš bude nešto sa ovim monotronikom, ali vidit ćemo o tom potom. Veliki servis je rađen, mali servis je rađen, fabrička zaštita. Automobil je baš... Da, ovdje je curila voda, ovo crijevo smo mijenjali. Sljedeće mislim da su isto nove, ali smo ih zamijeniti. Račnim pranje motora, akumulator je nov. To je bilo to. Nema nekih konkretnih ulaganja, dakle limarija bukvalno bez ulaganja, jedino ovdje šajba mi je napukla, ne znam koliko se vidi na snimku. Moram šajbu zamijeniti, ako uspijem naći, pošto ovdje ima fabričko zatamnjenje, ova zaštita od sunca, pa ako uspijem naći takvu šajbu zamijenit ću. Inače mačak ga isprljio, ignorite to. Ništa, dakle nastavljamo serijal sa novim Audijem. Malo ćemo ga sređivati. Kao što rekao, sutra ide kod majstora, malo ćemo te senzore promijeniti, lambda sondu i slično. Pa obavještavat ću vas o čem se radi.
dajte neke prijedloge šta bi još moglo se raditi na automobilu, ali napominjem, dakle, želim da zadržim što više fabričko stanje, bez nekog seljačkog buđenja ili tako nešto slično. Eventualno neke druge felge dolaze u obzir, možda bi ovo ostavio kao zimski set. I ne znam da li možda ubaciti njegov onaj fabrički. I sad ima fabrički radio, ali da je Volkswagen, dakle ubaciti onaj možda Audi ili tako nešto. Ali opet ganjam da dobijem što bolji zvuk. Ništa, to je to. Obavještavat ću vas šta se dešava sa Audijem u narednom periodu. Ostavite neke svoje komentare. Recite da vam se sviđa automobil, u kakvom je stanju, da li bi ga vi uzeli. Eto, to je to, pa čujemo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!